lapho kuyaphetha akukho kahle. Ayibonga inkosi. Hallelujah. Kahle nje inkinobho nathi vele sekuyabhala ndakubhalisa khona. Ayibonga inkosi. Sanibonani bazalwane Khisimusi. Linjani egameni lenkosi. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu. Konke lesingathi mhlawumbe singakubala one by one singakuqedzi. Kodwa siyambonga thina uNkulunkulu. Asibonga kakhulu mzala wami. Angicala nje ngalokuthi nikhohle ukuthi umake wesizwe qhubeke lapho ugcina khona. Ngathi sibonge kakhulu. Kodwa siyabethemba. Amen. Ngiyafuna ukuthi utshele baba wethu mawufika ekhaya. Ukuthi njengelibandla isupport yethu semva kwakhe. Kakhulu. Hayi ngoba umzala. No. Futhi lokho ukuthi umzala kunenda mhlawumbe ngingenti kahle kuye. Ngoba ngenxa yakhe kunetimpo letikhulunywa nguNkulunkulu. Lokumele ngitholakale ni 100% kuto. Njengokwezwi lapho. Siyakujabulela bakhona bakho especially uma ufika ukukhulume ngale ndlela. So ngiyathakaza ngiyazidla ephefumulweni wami ukuthi akusiphe uNkulunkulu umsekele lomzala. Nilifele lethi vamsile kubona tinko lapha kunetinkonzo letingavami ukumgeja njengoba nje ngilandi icala 10:30 na ticala 10 namphuma ekhaya kutenkonzweni ngoba ngiyakhona ke ukuthi ngitiqophe bese ngiyarecord. Ayikho inkonzo mzala lengibusisa njengenkonzo yaseThabeni lapha ku-TV lapha makuvela ngabo 10 o'clock behola ngilomnye babe yamkhohlwa nje bathi wakabantu Nkosikazi wakamadlomo always nabalapha eThabeni bahlala banale nkosi yabo. Inkosi leyesaba uNkulunkulu. Inkosi leqonza tinto ngendlela eqakile. Khanza amakhanda lomzala ukhanza lapha. Yeah. Elilive lakhe linokuthula. Amchief walesa sports. Angabe niveti ibe badubulana left and right ulethi gothita kwaZulu Natal. Kodwa kulesakhe. Njalo manyaka bayakhuphuka. Njengoba sobabitile makathi njalo ukukhushula minyaka. Oh Jesus. Kuyiwe kuyothandazwa. Amyena sopolitiki basebona. Amen. Ngaba nguye kwabehlula. Kodwa ngiyaunderstand indzaba yaNkulunkulu nenkosi ayibeke ebantwini bayo. Wonke umuntu nophila emhlabeni mzala utawufike account kuNkulunkulu. Kwekuthi lolonke ungiko usebenze njani? Amen. Amen. Ngikhuluma kakhulu ngemacouples ukuthi sometimes uzala nithi nasemshadweni labantu umzane labakahle nithi khansi wathi ngileli right noma leli ngqono kunabanye babo. Ngiyaunderstand ukuthi wephele sinele njengelibanda sitakunikeza lamagama ukuthi support yethu uthabalazweni unayo hayi ukuthi sitakunika unayo. Amen. But lokumpindako ninenkosi yethu kuma kahle ene angakudoubt babe wakakho ukuthi la ahleti khona noma kungakhulunywa ukuthi we uNkulunkulu wethempela ngenxa yalesifo lesingaphansi. Amen. Hallelujah. Amen. Sesisabe mzala kakhuluma kakhulu wathi ukukhuluma ngoba vele
ewe baba bhezi mzalanyana. Ngonje kwangathi siyabalabaleka kodwa nje asikhohle umthandazweni ngoba wona uthi distance. Futhi awunamagquma, awunadithaba, awunamawa. Ufinyelela kuNkulunkulu basabantu uya-understand. Dimo dakhe uyakuqonza kahle kamhlophe. Noma thina singahlakanipha siblaze senele kodwa uNkulunkulu. Dimo dakhe ladibekile emhlabeni uyathi-understand. So, wonke umuntu ophila emhlabeni badlala kaNkulunkulu phila une-responsibility. Ngofuna fika account kuNkulunkulu naye. Hallelujah. Yebo amkela phambi kwenu njengenkosi yenu. Amkela njengaNkulunkulu wena, amkela njengesikhulu senu. Kodwa ngibe njenge-servant yaNkulunkulu. Hallelujah. Usebahlobanga ukuthi nenda kahle noma kangendi kahle. Diyabika sometimes people, but akusiko lokubalulekile ukuthi wendele emva kwedilidi. Hallelujah. So siyabonga kakhulu. Ngiko nje lesilungu siyaphula. Ngiyakuthanda nje ukuhlala emakhaya bazalwane. Vele ngiyakuthanda ukuhlala emakhaya. Ayibonga inkosi. Ngiyakuthanda njalo ukuthi nengikhona ke edolobheni. Mara ngithanda lamakhaya. Thanda lamakhaya kuhlala nesikukade siqondolotela. Yimvelo lekile lokho kuyajabulisa. Bese sekubuka ne-responsibility yakho njengomKristu phakathi kwesifo sakho. So siyabonga kakhulu. Sitawathatha amagama akho lokwashilo ukuthi asimene sikhalele sithandazele sikhalele uNkulunkulu. iCovid baqoshile kodwa nje siyatshintshana mdala. Basangahlubuki sisantshintshana nje. Hallelujah. Siphethele kahle njengesifo senu. Sisaphethele kahle. Lokhanda phumla ngophumla phinzabuye. Asikhaze solo sikhuluma into yinye. Uthe ekhaya kuyayiwa. Nokungaphumla 7-8 times. But yey nawubuya ukhanda lento seliyaqhubeka. Futhi ngamanje iBhayibheli lithi ngeke sisithusampu. Ngeke usikhaze sesiphethe emakurani. Ngeke usikhaze sesiphethe lokunye. Uyosikhaze sesiphethe loGenesis. Kuyofika kosampulo. Sithi inzando yaNkulunkulu mayenele. Zulu limsibekele bazalwane. So siyabonga uNkulunkulu kakhulu. Siyabonga kakhulu khanjelwa ngini. Inkosi yemhlaba kusise nebatukulu bami. Siyabonga ngokudakithi mayibongwe inkosi. Hallelujah. Nhlahla. Bantu basebukhosini bavamisile kungakhona. Hallelujah. Kodwa lokumchaza nabo uba mina ngichaza le malayini. Lokumchaza nabo noma bangakhona bayamahamba kuhle. Ayikho nje inkosi engayiva ikhuluma lokunye bantu laba bese bantu langabeva bakhuluma lokunye ngaNkulunkulu ngabe bembanga kuthi nabahlanganisa kodwa basetha nale mithetho yaNkulunkulu bayifake la kuthi yona seyibhawa kule yabo ngethuka lesabe ke kuthina bakithi nebantu abanesibindi emhlabeni kodwa nje bakhosi noma ngamati sasinenkosi lapha esikhumana kodwa ngaselala kanje ejala kashona aqala kubona inkosi lenesibindi kangaka. Yeah. Kwaze washona lo mdimanzi anengane ngaleni naNkulunkulu. Zathi sokuba ivuselelo lapha esikhumana wafika wasitopha lithende wathi akuyothanda zokhosi. Zathi masifika wafakaza into lengadane ngiyibona. Saphuma sikhuluma sodwa. Sathi laba nje abaphili. Enivele kwedlule emhlabeni. So nani mzala thakazana. Akusilula lokukhuluma ngaJesu. Thinjo ngoba thinjo. Bathi noma hambile emhlabeni washinga igazi. Kuthi akhona amakhosi kakhulu. Washinga igazi. Ngiyakutshela mina wakhuphe emakethe. Yeah. Faka sathi konke. Kume uNkulunkulu ngoba sife saNkulunkulu. Hallelujah. So kanana siyakele kwathandazela. uNkulunkulu osinikele authority ukuthi sibathandazele. Ayibonge. Amen. Asiyenza izinto engosibazalwane. Sitawuhlukana siyawuphula. Ngoba sizabe sisebenzile sifunda namhla 119 emaqhathini yamahubo. Egameni likaJesu. Never spend up until the
Ngathi uNkulunkulu ukuthi uthini namhlanje. Ncwadini yamaHubo chapter number 119 verse 19. Ndawuthanda ukuthi afundwe onke amahumusho la ngabakhona eKhathele ngoSebenzisisa. Asefundzele lo. Hlabelelo 119 verse 11. Yes. Livi lakho ngilondvolote enhlitweni yami kuze ngingoni kuwe. Thank you. I have hidden in my heart your way, that I might not sin against you. Enhlizweni yami ngiyalonda izwi lakho Yeah. ukuze ngingoni kuwe. Ngolomncane uthini? I have hidden in my heart your way, that I might not sin against you. I have hidden. I treasure your word above all else. Yeah. It keeps me from sinning against you. Now please tell them. I treasure your word Treasure. above all else. It keeps me from sinning against you. I treasure. Yes, your word. I keep your law in my heart, My Father. so that I will not sin against you. Bengicabanga ukuthi interpret kahle lesingisi ngoba phela lo Abheni athi utemandla kangaka ke. So that I can not sin against you. Yabona leso shiphe kahle. Siyamfitha. Hallelujah. Nikhona bazalwane. I keep your command or your word in my heart. No treasure, uzokuthini ngami? Nguphi lo treasure? Ngulonza. Hlela kahle. Hallelujah. Sizabona into sizengosi. Bafowethu, empilweni yelikholwa kuyashanyelwa day by day. Empilweni yelikholwa kuyakorotshwa lusuku nesuku. In order to keep on, in order ukuthi sikhone ukugcina izwi in the right place. Masu sibonge leswi lenkosi. Siyabonga baba wethu oyingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu lophilayo. Siyabonga Yise wenkosi yethu Jesu Kristu. Bonga baba izwi lakho namhlanje emini. uNkulunkulu wethu longcwele kuba selifunziwe babe phakathi kwethu. Baba wethu lophilayo, uNkulunkulu wethu lekujuleni kwethu inhliziyo lethu. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sisite ke Nkosi ngalo, silamlele ngalo, sikhulule babe ngalo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Silumule babe koneni ngalo izwi lakho moyo ongcwele kaNkulunkulu. Ngani ngoba lona babe liyasita futhi liyakhulula. uNkulunkulu wethu ongcwele egameni nasegazini lika Kristu Jesu waseNazaretha babe siyalibonga futhi siyalemukela ngelihle babe ligama lika Kristu Jesu Nkosi. Leta ukuya masinyane babe siyabonga. Amen. Hallelujah. Uma kunesikhathi ufundisa nje. Uma Davide akhuluma lenzaba lapha verse number 9 uthi insizwa iyakuyihlaka kanjani indlela yayo. Uthi ngokuqaphela okwezwi lakho. Ukhuluma ngakho. Amen. Uthi ke make nduna lapho. Uthi ngikufunile nenhliziyo yami yonke. Hallelujah. Sonke bethu sikufunile nenhliziyo yami yonke. Hallelujah.
ngifune nganakuthula nganakufumana kodwa kwanangiphezulu noma kwanangisusi lokho ekugcineni imiyalo yakho. Sanibonani. Nikunakile lokho ukuthi uma siJavide nikufuna ngenhlitiyo yami yonke. Kodwa ngaqhubeka. Manje ngifakele lamagama ukuthi noma ungasakutholanga ngijatshulise ukuthi imithetho yakho isekhona. Ngase ngibona ukuthi kona ngihlale kuyo. Wena njengaNkulunkulu utazumbone bangihleti kuyo. Hallelujah. Jesus. 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 Ohlabelela nawe ngoba sikho isihlobo esihle njengawe. Hallelujah. Ngoba bazalwane sifuna singafuni inkosi malecha ungayafuneka. Hallelujah. Inkosi yafuneka bazalwane. Jesus. uNkulunkulu nje uyafuneka kakhulu uyafuneka. Noma umuntu angaphahla kangakanani kodwa nje uNkulunkulu uyafuneka. Jesus. Yiko mana Davide la ukhuluma amagama angeke ngakulanzelela kangako kuthi wayengakanani besikhathi akhuluma lamagama. But la ikhitwe nakunamathela ukuthi kwakhuluma umfana la. Oh Jesus. Because nakaya yawugotshwa njengenkosi emele bakha la uNkulunkulu siphe saNkulunkulu wagotshwa njengemfana. So emlonyeni wakhe ukukhuluma konke kwakhe ukhuluma uposition yemuntu nongakatiboni sekakhulile. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Sibona uNkulunkulu insizwa iphumelela kanjani? Sizwa yakho iphumela ngokugcina izwi lakho. Uthi kungaba nikile isikhathi ngakufuna. Noma bathi awukabonakali but ngijatshisa ukuthi noma ngikufuna ungatholakala kodwa ema-commands akho still aya-exista. So yena uma uthi yangiswida ngona kuyekela kuzile kakhulu kuyekela thaka zakho ngiyakuhlala nje ukuthi wena uthithele. Mangihlala ukuthi wena uthithele hayi bazalwane. Ekukhoneni benkosi inkosi ihlala la. Uma ufuna nje ukubambana naNkulunkulu yekela yonke lento. Futhi sodinini lokunye kuyabukhona ukuthwala but wahlala ukuthi uNkulunkulu uthithele uyabona. Engeke uNkulunkulu akuphendule ngalelizinga lokuhlupheka kwakho. Amen. Lendlela ushayeke ngakho ngeke uNkulunkulu akuphendule accordingly because bazalwa ukukhala komuntu ngokushaya kwakhe mzala ukhala ngale feeling yakhe nempendulo layitsinako uyidzinga ngale ndlela evabuhlungu ngakho kanti uNkulunkulu akaphenduli ngendlela wena lovabuhlungu ngakho. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Because uNkulunkulu akamthandi umuntu one-pride ne-gift yamnikete yona. Uthatha isikhathi uNkulunkulu amqoqa umuntu amlungiselela ukuthi nakamniketa kwakhe iglory ibuyele kuNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba njengathi sinebafundisi ukuyabuya ngathi ngangikosha lo makhelwane lo ngikoshe lesikole lesi bese ningakhela iphiliti lenkulu leyawufika lempane auditorium bese liyafika ngathi hallelujah kuthi wow Jesus. bese iglory isayi kuNkulunkulu seyitakile. Hallelujah. Because ifeeling yami Hallelujah. ifuna lo uNkulunkulu akasinjalo bazalwane. Akaphenduli according your word. Uphendula
according ngokuphumelelisa umsebenzi wakhe. Umsebenzi kaNkulunkulu uyanuma enyameni yomuntu. Usho umsebenzi kaNkulunkulu uyanuma. Uthi izwi lakhe likhalipha kwendlula inkemba, likhalipha hlangothi zonke. Uthi liyahlaba, liyahlukanisa. Uthi lelo yizwi lakhe. Amen. Malifika kuwe kunetinto lokumele likwehlukanise nato, hayi ngokuthi zona. Uhlukana nathi tithatha. Uthi mase uhambele iqina kaNkulunkulu uhlukene nato bese ubuke emuva udive betisukinyana omnyaka unyaka emuva babanana kafiki Kristu. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Wafakaza mabwa Nkosi. Jolo lesumela ngala bokontra. Wayikhuluma lento wathi ngenyilana ashayekile musathile lomsebenzi wakhe lo. Wathi ashayekile sikhwamena ngamama. Umkakho angekho semsebenzini uthi weva khambe ama-chips ngendlela eqhakayo angawathandi ama-chips. Ngokushayekile wathi nje angathola ama-40 rand. Ngiyostokha manje kubuye emtosha ngithole nkosikazi usuthi. Uthi kwangeni efonini yakhe accidental. Wafonelwa kule intombazana. Uthi ngaphendula, ngoba uthi makule ikhumbule lenza. Uthi waphendula, wathi nakaphendula wathi hallo. Uthi lo sesiwamfutha uthi yewena. Kana ufika nini kufanele fridge yakho. Uthi wathi ifridge ku. Hayi man, awukathembakala hayi man. Uthi lo sesikhuluma naye bathena ngabantu usesi. But lo sesi ngokufuna kulayishelwa ifridge. So mnikethe opportunity yokuthola imali yemashini. Lento lebekayifuna ngethisi ma-chips lebanga namali letamnikete access to ma-chips. Amen. Sathana wami wasena uveka litafula le ma-chips sathana wathi gogo uthi lesikhathi ba-agwishana note bathi hayi angicabangi ukuthi khulume nami kodwa ungawari nami iveni nginayo. Wathi unayo sukulungulele fika la uthi nakuphi wamlayela usedemoni basayikhono njalo uthi wathatha iveni yakhe ethola lebo vufu bafika uthi babekele na 4 o'clock uthi wafika kuqala le lababekele nikho ukuthi batha udibana khona uthi ngafika ngapha iveni yamnene ngakhalata lo system ngitshela ukuthi ugoke so uthi ngakhalata uthi sithi ngambona khamba ngasho ngathi hayi ngendlela khona ngakhona ngo uthi le qaba lo system ngakhamba uthi asibuhle basesi usinaleka ngiyathibutha uthi ngivelelwa yindaba ngithi uthi wena lo sisi wena wafika uthi wafika mbingelela wathi wesofikile wathi okay uthi ke semfikile sesi silasha ngapha efridge uthi wathi sesilalela ba sekonakele la lo muntu lo lethi khiyakela store uhambile umlungu uthi ngeke ngisayithwala ifridge sesitayithwala kumsombuluko. Akhumbula inzaba yakhe yokubana ngenxa yema-chips. Athi okay ngiyakufa manje nyena usenda njani. Uthi wena usisa hayi kuthi ngina soda ngisitha ungithwale sanunginika ilift uyongibeka ekhaya. Uthi uhlala ku ngihlala emanyeveni. Uthi ngiqabane ngiwaselekazi uhlala emanyeveni. I-access yemali engisema-chipsini sekude akusakhulunywa ngayo sokhulunywa ngelifu ufuna ngemmisele uthi mtibambe muhle nokuhle uthi benyamaqabanga kuliqini uthi niyesivalweni kufike bemvulele esivalo seveni uthi angena hlala bengizokomzana uthi nabahlala uthi bayishushe ukuthi bathathe i-afford etishu uthi nabafika lanyela kwi-Riverside Mall kwehlela lapha eBridge utothatha lokugoko lokhuphuka uthi la ntweni yakhe ukuthi mtshele yena la ngihlathi ukuthi ngamtshele yena uthi yena usasithulile spirit prophet nasokurapota yawo lasithi uwakabani kodwa uthi lo sisi wakhuluma njengebafundisi hey voice yakho ngathi bafundisi uthi
ukuthi anginamali emachief uzosaze sofika amanye eveni ngambela wehla uthi ngibinsile ngajika ngabuyela ekhaya uthi it's because yitho lekayidla leyizwi likaNkulunkulu ngayilonda enhlizweni yakho ukuze uNkulunkulu ngimone nekufaka nalo msebenzi sokuthi uma ungakalilonzi livi la uNkulunkulu uyona kuNkulunkulu. Hallelujah. Challenges afika empilweni yomuntu afika ngenxa yezidingo takhe bese kudetermine ukuthi ulonzile izwi la lapha sabone asishare ama ideas la kukhulunywa njengebandla kodwa kukhulunywa njengelikhono lo David lo khuluma lamagama ngalelinye lama ugijime emgedzeni. Haleluya. Una namanye amadoda lelinye msakho manje abashiya khonapho nje ingcebo yakhe na ugijinyiswa ngisawu nabajikela ngala ukhanza sawulele imikhono yakhe ila inhlobo yakhe ithi leleko kuyi umthole kahle hoshike basimqede. Amen. Uthi yena lalela la nesikhathi lengeke ukhuluma lamagama simo saDavid sasivuma kahle kwekuthi Saul afuna afe. Amen. Nendlela yakhe David wayemfile uNkulunkulu ngaJese athi Jese loya sowulahliwe uNkulunkulu usekuthathele umuntu wenhliziyo yakhe wayathi David ukuthi mina ngigijime kule mgedzeni inhliziyo yaNkulunkulu wayekugcinile kubambile iBhayibheli lithi lokunhliziyo kaNkulunkulu kwanaSawula wafuna kumbhusa nemkhono lithi-ke asayambambela kumbe madlodi khopha uNkulunkulu wambambela bamthola sekalele tikhali tiseka lenhloko yakhe iBhayibheli lithi nenceku yathi hayi Nkosi asicathe nayo Jesus. kunemagama lakhulunywa nguDavid uthi kufa nakumele afa kude ufike kodwa hayi kufike ngabo. Hallelujah. Lokusho ukuthi Sawule vele bekayefeni mlembu lesiprofeto sinagwaliseki ngayo kuthi akusibo bonke nabathi Nkosi nabathi awubona umbuso wasezulu. Amen. Uthi ke nekaqhubeka tshela le ndoda uthi lele ngibani lo nelilungelo lokulula sandla asilulele kwagotshiweyo waNkulunkulu. Niyamangala mzalwane ukhotsha lengo ya Moses kuthi uNkulunkulu ufetele yonke mhleka phasi uyayiveta le Moses ngoba uNkulunkulu bangathi bekangathi ngokutshela nini bangasibeka tshela nini wathi iflam yalo ukuzumone kini iflam yalo ukhuluma nje uNkulunkulu sona selifuke iflam yalo ukuzumone lelo manje nasukhotha lenzaba ya Moses uyayikhotha uNkulunkulu uthi naka Moses mangandlala Moses uIsrael nimdlala njalo umuntu wamuhle nalowethembekile ngabe sosikhathi uthi but Moses wayeluhlanya kuNkulunkulu nasemintshaphintsha because inhlito yakhe yokushesha ithele wayenatiko sinoma kanjani but uNkulunkulu amreyitha njengomuntu wakhe livya uNkulunkulu lithi lana bathathe wakhe banabo aro base bayamhleba bathi nabo uNkulunkulu akakhuluma kubo Jesus. uNkulunkulu wazama bona i-alternative mina empilweni yokholo ngiyibonile lento babebabasha yokuphila nawe sethembana ngoba ulonde izwi enhlitweni yakho nami ngilonde izwi enhlitweni yakho sobabili singona kuNkulunkulu
sathi siphila kahle nawe sikhulumile ngesiningi wafika mhlanga wathi makafika mhlanga wafika wabona lo ukuthi ngibhalanse kuwe nawe ungithathile wase ufika mhlanga ufaka izuzo kuwe leta wena mina ivalue yami yehle kuwe kanti thina sihlanganiswa nawe izuzo sihlanganiswa kunombizo bese le relationship between me and you seyakhamba iyanqanyula ukuthi kunetinto letingqono noma niyangiva ngoba nawulonza lifu laNkulunkulu awulilonza ngoba kunebantu ofuna bakukhangela. Haleluya. Amen. Lilodwa ngoba u-understanda ukuthi uNkulunkulu udzinga noma ngakunini ukuthi umsebenzi wakhe wendeke perfect. Ukhuluma kuJeremiah 48 verse number 10. Uthi uqala kusiwa umuntu lo wenza umsebenzi wenkosi ngokunganakekeli. That means ishwi laNkulunkulu uma lithi tethanzanani alikathi ngoba ikhola bazalwane uma uNkulunkulu uthanzanani akakathi thanzanani ngoba nikholwa kanye kanye. Uma athi yipha akakathi yipha ngoba nawe utawuvuna one of the days. Ngoba salwane according to the word of God kumele lilonjwe kahle kithi uma uya kuNkulunkulu uyonikela uyonikela metisho unetizini yenkosi ukhulumele kule mhlaba phansi ngeva ukuthi kuheavy kuyangisinza nalethemba kuyangisinza kuheavy. Haleluya. Amen. Ngoba ngikhuluma ngikhumbula la mina engifeyile khona. Amen. Angikhulumi ngento lekhona kimi. Ngikhuluma ngento lenamathiselwe. Haleluya. Ukunikela basalwane. Yini inkosi lethu? Ukunikela kupha. iBhayibheli lithi yaphana nesihle. Ngoba kugcineni nani ndawo emukelwa esihle. Uma sinikela sithenga bithi. Akuthi masinikela sithola nyama. Akufanana ufiki usuku ungafika esiphasa kuthi ukhipha 10 cent kuye sweet. But uyanikela uflathele ukhola. Ngoba kusho izwi. Nelani ke basalwane. Uma kufika isikhathi la kumele unikele kho awunikeli ngoba unako. Unikela ngoba izwi lithelile. Ukube uNkulunkulu beka khona. Ube beka khona. Nawe atendela lomunye balamana na Jesu. Ukuze nakanikela ka Jesu. Angathi sona ukuthi akasana lutho. Sebona basana. That's why the Bible says one nikela nemphotha letelwe iyodwa. Lelo live laNkulunkulu. Amen. Amen. Wathi akasuka uNkulunkulu wasuke wayohlala entsabeni yakhe lengwele wase uyema wasuthumela umbiko emphotheni yakhe lethembekile leAbrahama wathi kuyo thatha imphothana yakho leyodwa washo yena wathi lejani leyodwa uyonikela ngayo. Jesus. Lelo masabone isecret yokunikela. Abayithosa. Ayithosa. Nemaza sikhulumela iqiniso. Mulo yokuba bamhlaka lezinto yakho. Yeah. Uthi kangakho uyibamba uyikhipha uyibisela. Ngoba uyikhipha uthi uyikhipha ingcondo isimbuku uyibisela. Jesus. Ukuze ngimone alemhlanga kuye. Lord is Jesus. my Father. Zala fungo bese nawe ukuthatha umntwana wakho ngoba uzikhoshela la.
Leo zanataka sikhulumela iqiniso. Sikhulumela iqiniso. Ngake kukhuleka baba sikhulumela iqiniso. Kuthi sikhululeke kangakanani kulomthaliso. Ngibani lo vekhlulu. Baba sona uphuma kulomnyaka. Sekakhulumile moya waNkulunkulu ukuthi yipha. Wakhuluma kabi. Hallelujah. Wathi ufika la ngaphandle weva nje ku-right. Weva nje ushaya umoya weva nje ku-right. Jesus. Waze waqoqa wena ngoba abantu bayakhona ukuqoqa kodwa uma behluleke ngosini. Amen. Basi nakumele balungise into lenkosi abakhona ukuqoqa kodwa. Niyathi bazalwane into le lakhona lekaphumelele. Ungalonzi livi. Amen. Uma ukholwa kutawulonza livi la. Iyaphumelela. Umfati umprofeti Bible somfelo kaNane kushaya. Nemafutshanyana. Nakafika umprofeti uthi ngithunyelwe uNkulunkulu ngithunyelwe umprofeti kulomfati lalela. Ngifike la ngelele. Sasimusha lo ngelele. Sima wathoka ebhangisana ukuze ngisho. Amen. Amen. Lo mfati wakhuluma sithi wayikhuluma lento short but lento le iyayichaza ukuthi lo mfelo kaNkulunkulu yakhe namathi sivela khona sita understand le ndlela wakhuluma face to face neprofeti umprofeti wamuva kulesigaba kanti yena akakhuluma amagama okudlulisa umprofeti ukhuluma ukuthi ube ngiyanakekeleka inhlanhla ukuthi ungithole ngoba bese kusele konke kuthi nanto enganishi bese ngiyafa in other words musafarishile for a long period. Jesus. Kungangeni mzalwane kami kungangeni muntu thide kungangeni ingumba but nasulela bengosana ngayihlephula waze wafika langa lokugcina during the last day uNkulunkulu wafika wathi ofanisha. Hallelujah. Hallo Jesus. sina kasema prophet okay it's fine ala na automatically wamukela lo baba it's the same fine ungangamnisha umprofeti iphephelele ngisho emva kokuthi usuku ngawufa uma nginika umprofeti haleluya ngitakufa yakhumbula lamadlozi sibeka manje anancika kamadlozi beka manje ne athi sitawusuka ngithi ngoba noma singahlala la i-understanding lenjalo yena ukuthi whatsoever ngoba uNkulunkulu unyama lithi wa-offer umprofeti akakathi ngempela ngawubona yawubona kimi asho niko iprofethi okanamhlanje lithi iBhayibheli banithembisa inkululeko kanti bona bathi gcila dumbi akumsiki umuntu kumkhiphe emadimoni angenayo lokhiphe emadimoni ngoba iBhayibheli lithi ahamba yomemana aphinda kuye intweni yami yanonza ukuze ngibone kuye sona lekuthatha kumendela lo mama seliphaphe wasusa umprofeti njalo ke sokunikela mina siyashintsha ukunikela wena unikela kufa mina ngikunikelela kuphila ngiko nje sasinamakhono egameni lami noma befa bophila haleluya wathi phuma ungene ulenzele ukuthi wathi khiwa wathi wadanza wadibisa ngebunini dahlala wathi saniqala ke uthathe lelibhodlela lefish oil uqale kwetha kuleti mbili it's a miracle it's a Jesus. uthatha libhodlela i750 nayo ile phansi la uyithathe mathe ngomeni uyakula Jesus. uyakula wangathi lo mfana wathi beketha athi ngethako ngenxa yesibindi nangenhlito yakho ngendaba nakaqethi nje kuthi kuphela lokumafutha labo mgomo niwe
Lithi wethu. Umntwana wakhe akabalwa lapho. Akavakali umfana alese ma-advice whatsoever. Kuvakala ethunywa nazi ngqo. Ilapha lakho. Lithi wethu wakwa. Yaqala manje ithi Shaspeed wethu yakwa. Wethu wakwa. Engqothweni yakhe. Weva kwathi ngawuqala phasi uyalike. Ngoba akanikeli ngoba kumele anike but ngoba ugcina isu. Nika Nkulunkulu. Wayipelithi yaqala le teacher yonke. Yathi bathi phela teacher anqamuke. Akade sengena njalo. Naphela teacher wanqamuka. Teacher, you know what this means, it is. Ages. Semilame. Isilame. Seliserewa. Isa. Mina. I'm talking about the word of God. Hallelujah. Jesus. Heavenly Jesus, tell us this. Amigabasi. Amesali. In order to convince him, put another sentence was Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. Kusenimone ku Jesus. Simo singizitela ukuthi ngiphethe bathi kusenimone ku uthi wathula inkosi solwela lesimo simaphethela mina. I want to act. Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Anginako kwanele Jesus. ngizomnika ukubona anginako Hallelujah. anginako kwanele. Jesus. But there is one thing. Hallelujah. Kuthi angingabanga ngesandla. Jesus. Emphakwane hluphe. Oh Jesus. Utanginika umvuzo lomkhulu. Hallelujah. Angisaba ngingabanga. Jesus. Uhlethi njengamoya. Hallelujah. Noma sikhulekele sikaNkulunkulu. Athi kulula kakhuluma athi manje endlini yakhe ngimprepare konke kukonke
God, through the Holy Spirit. Hallelujah. Inkosi yakwati umtsinga. Ithwani lanyam yayileke kulethele umtsinga. Because in peace and ithwani yami angeke yathe. But it's through my offering. Hallelujah. I sit and wait. Hallelujah. Listen, Jesus. I give. Hallelujah. Jesus. Says njengomuntu wena. Ngokunikile. Hallelujah. Lokho kuyembaba ezulu. Jesus. Now it's my turn. Jesus. But not now. Next cards. Jesus. Lasishilwe. Jesus. Athi njengemhlwanyeni. Obekezela. Abekezela imvula. Yokuqala. Hallelujah. Akayelele ukubulawa. Belihlanyela. Ngilindele inkosi. This comes this one. Jesus. Glory to the name of Jesus. One by one. Inkosi. Angikabazi. I'm complaining. Futhi angiceli. Uthi uyakwazi ukuseka. Instead of money, Oh, Jesus. I receive the cell phone. Hallelujah. Ngokuya kwathi le nto. Jesus. Hallelujah. Angikabazi. Without any hesitation, the Lord I keep His command. Yes, Hallelujah. my Father. Jesus. Our God is enough. We go go, church. We go go. It's up to you. It's up to you.
Ngiyamathwala wazi mntana wakuwe. Baba wathi wanemandla
sitawuhamba ngetiki uthi tinhlupheko zatikhona uthi siyawutikhumbula njengemandi lagelenda sisonzela kuwe siphakathina namhla ekuseni siyavuma uthi baba wethu lomwela singakhoni kahle sinike amandla Nkosi ekuqhubeka Nkulunkulu wethu lomwela siyende kahle phambi kwakho ungakabuyi ilanga lokulunga utawulanza ibandla lakho sithole babe silinze kahle ngoba babe uma sikele salilonda uyawuhlangana nalo uma ubuya babe laba yawuhlangabeda nabalonze izwi lakho ngiyakhuleka egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sisike bolongwe kaNkulunkulu kunisise lesikulethako timbondweni nasetinhlitweni lenza baba uvalele inceke yakho lophafumule ngayo inemndeni neproperty nako konke uyakuyivikela baba uyifihle emanqebeni akho wentele babe kuhle bekubathatha belibito libito laJesu Kristu Nkosi yethu siyabonga Nkosi ngithi laba babe siyavuma yena umsebenzi ophelele empilweni yethu egameni likaJesu Kristu manje naphakade amen. Hlabeleni bazalwane ngicela usibuyeni abeke tandla egameni likaJesu.